parlo kene kede ka patu jong ka khana ka juban ksir hang ne phinlap ya ka jing sngosi bat ka jing pat do not bat ka ta ka jing jong ka jing jet ya ka rai ka ban sim ha pedang ka jing ich separa lane ka jing ko ngo ya la ukpa kane kede ka rai ka ba bha ka ba Marcos u ha ban sim te ha ka ta ka mit kat ba Julian udang sumar ya ka ilana hapo jong ka ta ka ying ka jing shai ka kali jong Marcos kala shat lang ba ka jing khang yit jong ka ta ka ying kumta ha ka ta ka por kata jing sngo jong Julian kalalong kumba uksoj ulawan ha kata yeng da kata jing shai kumba uwan banwat ya kata mensem kabalului kabadon hapo jong kata yeng te kumta u Julian la sim ya ka pistol jong u ba la yeng hadin jong kata jing khang ha kata por la khmi khado ya ka elana kabadang thia tulot ha kata syuki ka khmat jong ka kabala kum utha ulabat ya ka kti jong ka ba la kis khado ya ka ula ong ro ya ka ap hang ne ngan am sha ya no ro ubriu ba unwan hajan jong phi u Julian la play ya ka jingkhang bal la mi sabar jong ka yeng uslap ro la ha pa ka por u Marcos pat ula yeng khamat ka kali jong u kata ka sapti tak sudo jong u ka balar ben bha da ka jingkte na kata ka jinghab jong uslam ha ka kti jong u pat ula bat ya ka pistol jong u te ha kata ka por Julian u Marcos ulakhot kasur jong u kabajambat kabadab da kajing sngosi phimdon chaka syok ban phet nang ne ulaong yaw Julian kiwe kinong put kila jan poi hang ne perlok kajing ekren hapdeng kini kisi para kabajali ubat kabamelung kalas dang banjia teu Julian lami sebar jong kata kajing uslap ubelahap ulai klek lang bat kata ka umat jong u bar ulaong ha kata ka por hato pidangkan mau ko Marcos men bangi dang rit ngilas mai bangin nyada iwe ya iwe pat wala da ka perthai barok ka wei ka yeng persya yang hi Henry mentapat phiwan hang ne ban pen im ya ka kerteng ka yeng walanti da ka ba penyap ila ujong para te kini ki kenten jong Julian kila dung bat kila syok ya ka mensem jong Marcos ha kata kapor Henry wala ka taro u Marcos la pen ya ka do no jong u bat ulong ya Julian ka yeng walanti kadai barok ka bangidon bat klem kani ka yeng ngimdon ru em kaila napat kadai kanong shon jongi kabalawan ban penpra ya ka kabau kpa jongi ulat thau bat ulasna dakas nam bat kas eb jong u kaila na kadai ka mensem jonga u Julian la perta kata kapor kasur jong u kala sawa jam hapo jong kata klau ladap hi penyap ya ka pila penyap ro ya la ujong upara menta kamit pet yang Marcos kini kita tu jonga kidai kidak jong ka jing ya teli kabangila penpra ngakwa banlong ubriu balai doj ti om umrau jong ka yeng walanti ti hang ne pat perlok u Marcos la sedang ban perkhat arsin ban la pen kala ya kijing bucu perkhat jong u ti ka jing sawa kita ki vepat ki kali kelas dang ban sawa na sya jengai kita ki bodyguard jong don walanti kelajan poi ha kata ka jaka u Marcos ula khmi ya kata ka yeng rit nang ta ula khmi biang sya Julian upara jong u ka jing yele ha pedang ka jing syong sngai bat ka jing ich separa kelas dang bandai hapok ka do no jong u Marcos sngob hamap yang Julian u Marcos ulaong yela upara ula ontai ya kata ka pistol jong u Henry syam la siat ya u Julian ula siat penban ya kata ka syaka lani kata ka tayar kali jong u nang ta ula siat pat ya ka tangki penyang jong ka te ulaong ro ya u Julian ha kata ka por ngan khanglat ya kita kinong shon jong phi kat bau Julian pat ula pai ya la upara daga khamat ka bas ngosi teu Marcos long pat yaw Julian sim ya ka kali bat phet no na kani ka jaka leit no sa bordar bat vad om van pai show namar men ta kamit kin penyap ya phi bat ya ka ilana teu Julian pat ha kata ka por ulas ngo tho ya kata ka jing kraw ka jing i jong Marcos bat kata ka jing ya dai si para jong ki kalong ka bas khem te kum tahi ula kedub bat labat yaw Marcos ula ai khuble khado yu da kamensem kabakhya barul ongro yo Marcos ngan om klet ya kani kabapile silenter ka jing im jonga te marmar kum tahi u Julian la mare hapo jong kata kajing barul ra ya ki ilana kabal nang telot ulabo ya ka hapo jong kata kali te kat bau dang penmi ya kata kali na kata jaka ulayo ilang ba kata mirror pa Marcos ulayang hapdeng jong kita kinong shun hapo jong tauslam kita kinong syun ki balawan ha kata jaka kilapan klo ya ladi bakin yo ban penyap ya Julian bat ya ke ilana
Henry Marcos pat ulay le persya bat ki hakata kapor. Marcos hang ni ula kloy ban len ya la ka jong ka jing im. Tang baun yo ban yada ya upara jong u. Kailana pat kabaladon po jong kata kakali. Kalabat ya kikti jong Julian bat kalaong ya u. Ja ayu ya Marcos. Julian loy thau ya ka. Ilana Marcos lo ayang ikalat ka bakado. Bangin light na kakti jong kinikinong syun. Kumta ulay le persya bat ki. Tang bangin light na kinikinong syun jong hi. Te kumta Julian lo nang penherstet ya kakali jong u. Hapadeng ka jingdum jong kamit. Hapo jong kata kaklaw. Balak let no ya ke barok ke barim. Bat ke balaja sedin ka jingim jong u. Te hang ni Julian bat ki ilana kilalait pet. Nakakti jong kita kinong syun. Henry ke ilana kadang don ka jingma ka bakraw ka baab ya ka. Namar kata kasnam kadang mi dang mi nakamed jong ka. Hatu Julian udang la ni empan lap ya utaw doktor. Ubala ban sumar ya ka nakata ka jing mensaw jong ka. Bat hakaway pat kalyang. Ladaw don valanti utip. Ba Marcos ula thok bat ula set kala ya u. Unle kumno ya Marcos. Taya parlok ngin sngap sakmat. Pintip kumno bat ka ikabanja hakani ka story. Ka step kelas dang bansay. Suki pasuki. Henry kasuny binengpan. Kadang don kilo ki badum. Haka jing im jong Julian bat ke ilana. Tenamar ba Julian. Ula penherstet ya kata kakali barok simit. Uklam sange watang kandiat ro. Te kumta ki kmat jong ukilasaw. Bat kamed jong ukilatlot. Kat bakikti jong upat. Kimla syok ban bat ya utaw steering. Namar ka jing tulot palan. Te ka ilana pat. Kabalatya po jong kata kakali. Lakum kabriw kabalayam. Kaladam ya lakakli. Haka krung jong Julian. Kat baki sabti jong kapan. Kibali Henry menta kilasaw da kasnam. Baro. Te ka ilanapan. Kajing penher mensem jong ka. Kalanang suki nang suki. Kani kalapan i. Bakalong kadak. Bakapor kajing kud jong ka. Kalajan poy. Ilana. Sngap ya nga. Sa satang kandiat por hi. Ngilapoy hi siya katakajaka. Ulakren ya katakaktin kabasngaw i. Badakaktin kabadap da kajing sngaw si. Hakisur jong u. Te hakabakado. Julian lapoy hakaway kasnong kabarid. Kabadon hakapod borda. Hang ni ula sange. Hakamat kaway kayeng kabalarim. Bat kabarid. Kabadon tang kajing syay kabarid. Kani kayeng. Kade kayeng jong Dr. Aris. Uwew doktor. Ubaw Julian la juyarap. Hakipor kibamansua. Julian la tet ya kajing kang hakatakapor. Da kajing karkay. Bat hakatakapor. Dr. Aris ula play. Bat ula kod ya u. Bakin rung sipo jong katakayeng. Unew doktor hakatakapor. Ula sngot ho ya kaay kabalajya ya ki. Namar bolyo iya katakasopti jong Julian. Kabaladap da kasnam. Kumtaw la kod ya ki. Bat ulong. Kloy. Wan rung no sipo kayeng. Bat ngan yarap ya pi. Teha bakila rung po jong katakayeng u Dr. Aris. Kila pensyong ya kailana hakasuki. Bat ula penko ya katakasnam. Bat ula sedang ban sumar ya ka. Hapok kayeng jong u. Tekat bau ni Dr. Aris. Udang penbeng ya kita kitar. Ban seya utaw kuli na kamed jong kailana. Ula pa ya kikmat siya u Julian. Bat ulaong ya u. Julian. Kaladuna snam palan. Ngamdon snam hang ni. Ban aya ka. Ladap himdon katakasnam. Kabaday ka juk kablot gurum. Kani kabriw. Kanom imsyaw. Te kumta. U Julian labat ya kakti jong Dr. Aris. Bat ulaong ya u. Sim ya kasnam jong nga doktor. Sim ya kabaro. Tang bakan im kailana. Hapok katiga kamra. Kabakenja. Julian latya. Hakrung jong kailana. Uday ubriw bakrabor. Ubadon kita tu. Kibapan iya ka jingslur. Henry mentapat. Utya kumukhunlung. Hakrung kakantay. Kabau ije. Kasnam jong Julian. Kalasdang bantoj sa kamed jong kailana. Langba kita kitendong. Suki pasuki. Teo Julian ulasdang ban sngokya kaklay. Kapertay kalasdang ban jungud. Bad bandum hakamat jong u. Hakate kapor. Ulyo iya kailana. Bakalasdang ban penhir mensem. Kamjam. Kasnam jong u. Kadang lait ban penim. Ya kamensem jong katakabriw. Kabau ije. Tekat bau Julian udang aisnam ya kailana. Hakayeng walantipat. Kading kalasdang ban rem. Udon walanti. Ulayang hakmat jong Marcos. Ubalasya abad. Bad balasya syo. Hakita kinong bod jong ukpa jong u. Balay milatok yang nga Marcos. Udon walanti ulaong da kasur kabae. Bad kabakor bha hakatakapor. Melapalay yaw nong panjot. Ya kayeng jongi.
Balai mele syukor ya nga. Marcos pat hakata kapor. Ular kay penban yela ujong kupa. Bat kasnam kalami na kasyentur jong u. Bat ulong. Ngalapalay yaw para jong ako kupa. Kayeng valanti kalayam. Nadu kasngi. Kabapilaklet banlong kumukpa. Bat pilajit. Banlong tauksoy. Bat bakwa tang yakas pa. Te hakatapat kapor. Udon valanti ulapay laki kmat. Siya kita kinong bod jong u. Bat ulong yaki. Wad yaki. Lada pinlap yaw Julian. Siad yaw nakikejan. Ngakwa bun yo iya ke ilana. Bakan yap hakmat jong u. Shwa bangan shim. Ya kamensem jong u ro. Lada pai pat siya kayeng jong Dr. Aris. La yo i bak ilana. Kalakam yo bor. Bat kalas dang ban play ya ki kmat jong ka. Kala yo i yaw Julian. Ubala tia akrung jong ka. Ubala le bar bala stem kamet. Bat ubala telot ka bor. Namar kata kajing ais nam jong u ya ka. Julian. Kalakod yo u da kasur ka bajem. U Julian pat habaw lapay siya ka. Ular kay ya ka. Kakti jong u kabaladon tatu. Kalabad ya ka ilana. Ngilada pelait ya kata jutang kser jongi. Ko ilana. Mentang ngilalong kibalalay loy. Hakani kapot. Kini ki arngud. Kad bakidang don hapot jong kata ka kamera. Kata ka jing suk ka jing kemen kaladon haki. Bar ka jing karmen kalas dang banmi. Namar bak ilana. Kalakam yok por. Te kendit hakata kapor. Kata ka jing suk jong ki. Kalapoy na siya kabakun. U Dr. Aris. Ulawan bad lo mare hakata ka kamera. Bad lo perta. Julian. Don ki kali kibalawan. Siya kanika jaka. Kila tibro. Bapidon hakanika yeng jonga. Te mentapat. Nginla kumno. Te hakanipat kapor palok. Kae kabanjia. U Julian lot-lot kabor. Namar baul ais na. Kad baka ilanapat. Kampat la wat tang banjang ro. Hato kinla kumno kiniki sijur. Bad u Dr. Aris. Haba kita kinong syun. Kilalap bat kilawan. Hakata ka jaka kabakilari tengen. Haba ka jing sawa kita kikali kibalapan hersted. Kalanang jan hakayong Dr. Aris. U Julian pad. Walaw lalong ubat tulod. Bad umdon bor show. Henry ulo persyang kad bala. Banyeng kad badon kabor jong u. Banyelek kad do. Bad kita kibriw. Kibala syun ya u. Ula sim yala ka pistol. Ula kami ya ka ilana. Kabadang tiak tulod hakata ka kamera. Julian. What I know ya nga. Laong ka ilana. Kakti jong upat. Kalabat scam ya kikti jong ka ilana. Bad ulong. Nganam ino ya piko ilana. Henry nga de banile persya. Panpansange ya kinikinong syun jong i. Kajing bitar jong Julian. Layo i haki silang mad jong u. Bad ulong yaw Dr. Aris. Aris. Sim ya ka. Bad pet na kanikajing kang kabanan din. Don kalanti. Kabalat siya kawa. Yait nang ta. Bad ngan ap ya kinikinong syun hang ni. Te hang ni pat parlok. Kajing yelek kabajur bat katma kelas dang. Kad baka ilana bat Dr. Aris. Kidang pet rate na kataka jaka. Teu Julian. Hang tatang marwe uyeng hakmat kataka jingkang. Kikaliyong jong kataka yeng valenti pat. Kilawan bat kila sange hakmat jong kataka yeng. Bat kila pensyat ya kataka yeng. Da kajing syai kakali jong ki. Teha kataka por. Arpongut kibriw. Kibalabat ya kiteria siat jong ki. Kalami hakataka jaka. Henry ubayang hakmat jong ki pat. Umde syuk tau briw. Henry ude udon valenti. Utau nong syun jong u Julian. Ubayang hakmat jong kita kibriw. Julian. Ukpa jong ula perta. Da kasur kabakhor bat kabasngoma. Bad ulong yu. Ladame wan sakmat. Bad ladame pendam hakmat jonga. Ngan ino ya ilana. Ngasma ya kani. U Julian pat hakata kapot. Ula pai syuk ukpa jong u. Bad ular kay penban. Bad ulong ya ukpa jong u. Pilas mai bonsen ko ukpa. Henry kajing smai jong pipat. Kadai tangkal air. Ngalasangay banlong umraw jong pi. Henry mentapat. Ngalawat banyo. Ya kajing lailoy. Nakakti jong pi. Te kansan hakata kapor. Kajing yasiat kelas dang. U Julian lilat thama. Kum ukla ubala mensaw. Ula penlip ya kajing syai jong kita kikali. Ula siat ya kita kinong syun. Nakijaka kibadum. Henry habakabor jong u. Kalanang sedang bantulod. Kikuli kalaher. Hadin jong kikuli. Kila daya ka konro jong katakaying. Bad ya kita kikali kibadon hangta. Teha kabakado. Uwe na kita kikuli. Ula daya katerpeng jong u Julian. Tekad bau Julian udang yelek persya. Ban penhir keput ya kita kinong syun jong u. Wat hadin bau ladab ban syak sirro. Tekan san hakata kapor. Nakaway ka kaliyong. Marcos ulawan mikpaw. Henry syam lasiat ya u Julian. Teha katapat kapor. Ula say ya ka gon jong u. Badula siat penban.
ya kita kinong bot jong ukpa jong u. Tekat bau Marcos udang siat ya kita kinong bot ukpa jong u. Ula perta bodlong. Julian, leit no na kani kajaka. Ngan siu kulyang ya karam jonga, mentahi kamit. Kajing kelumar ka bakraw kalajya kate kajaka. U Marcos rengkat bat Julian, kelelek persya ya kabor ukpa jongki. Teha kate kajing yelek. Udon valenti, uliyok ban siat ya ukun jong u. Tekumta, u Marcos ula kelon kram hamadan. Bat kas nam jong u, kalatot ya kata kamadan. Teha bau Julian liyoi, bau para jong u la kelon hamadan. Kajing bitar ka bakraw, kalanang me hapok jong u. Ula marek siya ukpa jong u. Klem kajing siap teng syuk ya kita kikuli. Ula bat ya ukpa jong u na karendang. Bat ulong, kanay kajing, kadai banjot ko kpa. Mentahi kamit, rengkat bat pi. Wat hapadeng kita kike barok ki balajia. U Julian syam la penyap, ya lau jong ukpa jong u, da ukuli. Ula simpan ban ya kawe kajing thok, kabaka ilana kala thok. Ha uwe USB, ya kita kike barok ki kambian jong kata kajing valenti. Bat ula pelong ya kata, kum kadak, ban pensitom ya ukpa jong u, bat ban penbitar, bat ban pensngosi ya u. Namar ba ulale ya kita ki kambaman barok. Kanay ka kubor, kalalet siya kapertay ko pa, laong u Julian. Bat laong ro, panado mentahi kapor, kayeng valenti, kalapay, bat kalado no, junom. Teha kate ka juhi kapor, kipulit ki baka ilana, kaladeban kot lapa, kilapoy, rengkat bat ki siren ki basawajam. Udon valenti pan, ulas ngoto, bawla siya rem menta, ula habdem yala ki jong ki koksiw, bat lado ya kabor jong u. Ula do ya laki jong ki kon kikti, ula do ya kaspa ka po jong u, bat la do ro ya laka jong ka yeng kasem. Te kapot kalayay, te andaladap hendriw bnay haden kini ki eke barok ki balajya, hakaway ka roduryo, kabadon jngay na kari Italy, kala er ka bas mamlo, bat ka ba pengat bha, kailana kala syong hakaway ka syukiding, kadang pule ya kata kakot kubor, kabapan iya kata ka jingpat jong kata ka yeng valenti, bat ya ka jinglong koy di, jong udon valenti, u Julian pat hakata kapor, ulawan na siya din jong ka, ulara arklat ko umso, mentapat, umpong syuk ya kata kasopti tek sudo, upong tang da kasopti kabajem, bat kita tupat, hakata kakti jong u, kisay bha, hapok kajing syay jong kasngi, balay pidang perkatsa ya kito, u Julian lakali na kiilana, kilana pat, kalapay laki kemat, bat kalarkay da kajing kemen, kajing rkay kaba u Julian, uyalet thama ban yada. Bat ulong, ngadang perkat ya Marcos, hato udang im ne em. Te perlok lada pikwa ban tip ke kabajya ya Marcos, hato udang im ne em, lane udon siya menta. Sngap ikini ka video, hadok ban dakut. Pintip ke kabajya ya Marcos. Tekat bakini kisijur kidang syong paitkay harot jong katakaduryo. Kailana kala jubab ya kataka jingkeli jong Julian. Bat kala yato ya u Marcos ulalay im menta. Udon hakaway ka jaka, kabangim patim, udang wat yala ka jong ka jingsuk, ula ayang ikani kalat, bangin yo yakani ka jingim, bat yakani ka jingsuk, bat kalong ro, ngamla siyo ban siw kalyang, bat ngamla siyo ban klet, yakani ka jinglek bha ka jong u, kaba ula le yangi, kailana kalasyong hakakrung jong u Julian, mentapat, omdon siyo kita kinong syun, kiban syun, bat kiban bisni yaki, katakajutang ksier kabakilate, kalas kem menta, don tang kajing it kabalay doy, kabalapan skem, om da kapisa, lane da kabor, henre da katakasnam, kabakiliasam, iwe ya iwe, katakamansim kabadam, da kajing it, bat kajing buram, iwe ya iwe, te kine kisijur menta, kim don kaya syuk bakin perwa kajing im jongki, henre don tang kaway kabakidang sa anod, katakalong, banyo banya kendo baru Marcos, sa sisinpan, sansnem hadin katakajing jia jong katakatama, hakayeng jong Dr. Aris. Marcos lo kalalong ubriw ubatamay. Mentapat, umbits nam syuk kikti jong u. Henry kibid daw bertha. Namar menta, ulatray haka kpersentiu. Hakaway kasyong kabari, kabadon hakitakilom hagris. Teula ay kerteng yaladero daga kerteng kabatamay. Bat katakajay valentiro, kamdon jing yaday syuk bad u. Menta ka kerteng jong Marcos, kaday Marco. Tehadeng ka jing layim jong Marcos, nakatuko jing ilet tama. Ulapoy hakani ka jaka, bala siyem ya ka Sofia. Kani ka kantay, kabadon ka donut ka bajem, bat ka babha, bat ka bakordor kum kaksir. Day kani ka briw, kabala sumari u,
hakatu kapor ka baudang mensaw bat baudang padre nakatu ka jingyale ka Sofia kala ayu yaki eke baro ki baka yeng walanti kampat ju ayu kata ka jingsyong shngan kata ka jingsuk mensim te mentapat Marcos ladon arngut ki khon uwe ukon senrang uba kerteng Julian ulai kata ka kerteng ban kan mau i ya upara jong bat ka wei ka khon kan the jong upan ka ba kerteng ka ilana kalong ban pensa kan mau ya kata ka jing i bat kata ka jing slur jong ka ilana te hang ne pat perlok ka ilana bat Julian kin yo ban ya kendo bat Marcos te ha ka wei kasngi ka basyid bat ka basyai kan ba Marcos udang yalam ya ki khon jong u ka keper kansan ulio iya ka wei ka kaliyong kabala sange akmat kata ka keper sentiu jong u hakata kapor Marcos la penyang ya ki khon jong u syadin ka med jong u bo unyo ban yada ya ki bat kata ka jingmut ka barim jong u lane kata ka ancient trauma kalawan phai biang hapo kata ka jingmut jing perkhat jong u te kala japan ban haba kata ka jingkhang kali kala pli syam lio i ya kita kinong shon jong u ulio i penban ya weu bri ubapong ya kawe ka sapti ka bayong ubadon ya kita tu hakarendang jong u kiba Marcos uju ito bha bat chaden jong tau bri pat layang kawe ka kanthei ka ba bhabriu bat ka ba isyong khya bha Marcos Julian lakhot ka sur jong u ka ba dab da ka jing sngo khya bat ka ba jiliu ka ba la shlei da ka jing i yala ujong upara te hang ne pat kini ki arngut si para kile mare bat kile kedup ive ya ive dan content show kabala ban batay ya kata ka jing sngo jong ki hak ta kapor kadai ka jing ya kando kabala na ka jing yam ka jing i kabamla show ban batay Julian Lakmi ya Marcos ulio i ya kadak mensaw hakmat jong u Henry yo i ro ya ka jing suk bat ka jing palay ka ba umpat ju yo i hakikmat jong Marcos Julian hakata kapor ulayam da ka jingkemen bad ulong ko para jonga pidang impen ban Marcos ula jubapan hooj ngala immenta namar bangala jed ban ino ya katakas nam kababid da kabi suda hade nang tapat ula phai khmat siya ka ilana bad ulong ya ka map ya nga ilana sngob ha map ya nga ya kito ke baro ki bangala kren bad ki bangala le ya phi hakto ki por ki bamenswa te kala japa da kata kapor ka Sofia kalami pau rengkat kita ki arngut ki khon jongka habau Julian ulatip bau khon banangkong jong Marcos ka kerteng jong u kadai Julian ulapai dok not habau yo sngo ya kata uladap da ka jingkemen ka bakrau kane ka de ka ying ka bangila smai banchna ko Marcos ulaong Julian hakmi ki eke barok ki babenchwa kila do no te haba kila pej bat kila khmi ya kita ki khon jongki bakile ka ya kata ka keper kata ka jingsuk bat kata ka jingkemen ka bamla syuk ban batai kalawan haki te hakate ka med kile syong bam jarengkat hakawe ka miet ka bahe hapok ka jingshai jong ubnai kala ka basma da ka wan thamai bat kata ka jingsuk ka jingkemen bat kata ka jingpalei ka mensem kile thok hana syapang kata ka jingjat jong ukpa jongki bat kumno ka perthei kala klet ya kata ka kerteng walanti te hakatahi kamit kata ka jutang kser ka bakila ya kular menswa kala kutno haka jing suk bat ka jing shisha kilalong kibriw ki balay lut ki badon kalaway ka baparnay bat kilalong ki sipara ki badab bat ki baslay da ka jing i hado ka bakut bat ka baway ka jing im jongki te parlok kani ka jing thok khanala ni kani ka story jong ka juban kser ka baday shisha kata ka juban kser ka bamsyam lakut lamne ka bamsyam lakala kala poy no ka bakut te parlok lada pisngo tanat ikani ka jing thok khana sngo bhala ikani ka video bat subscribe ro ikani ka channel bat wat klet ro ban share ikani ka video shiki parlok jong phi te tangkum tai parlok khoblai sibon ngini kendo pat hakawe ka video khoblai sibon